Ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darma iyan. Darma susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jonga yapi. Kanam kala. Arpsantrik District Library Joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa. Terakhir kuivi ngin sa kendo komplisibun. Amen. Kasngi kabaar kalumpung ilekay ka 32nd State Level Inter-School Karate Tournament arja aprio. Balapan long yaka dak All Meghalaya Karate Do Association, ha multi-purpose indoor hall, ka Sports Authority of India Center, kabadan hakut ka school ba puli ka nehu. Da kabalaya rap ban kershan yaka dak tanan jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka sarkar jala. Kalong ka basyong shit bat itanan bat kabada ipho ipiang bha da ka jinga kon ki knarin ki ba Henryo hado ka shiphouse nam karta. Ha ka ni ka kinti tang ki knarin ki balapoy banashim bentai ki lakinjo asya ka saus pa tam ki balawan na keleng saudong ka jela ya ka bala penshit pensngan bat wan ban ai men siya me ki de ki kimiki pa bat ki bah yang hasam. Day na kum ka ni karta ya lekay, ki ba ka AMKA kalala bakan say ki rang bat ki klor ya lekay, ki ba nala bat badakan say tam tat hadu bakin dalala ban wanra ya kanam bat keburam ya kejelahi barok kaway. Ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darma iyan. Darma susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jonga yapi. Kanam kala. Arpsantrik District Library Joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa. Terakhir kuivi ngin sa kendo komplisibun. Amen.